listening to Beat Ground. Torej, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Zdaj živim v Dubaju že en mesec in nisem še bila v puščavi. Never been to the desert before. First time. Tako da smo se danes odločili, danes je petek, vikend v Dubaju, ker tukaj imajo vikend na petek in soboto, nedelja pa je delovna, tako da wow. In smo se odločili, da gremo na safari, ne safari, o moj bog, v puščavo. In the desert, not safari. Tako da ja, welcome to the desert. Drive slowly, this new bike, broken bay, you are driving. To je bilo noro. How was your experience? It was fun. It was fun riding behind Lucy. Was she crazy? What are you gonna say? So hot. Kot vidite, mi je zelo vroče, ker je zelo vroče. Ampak ja, zdaj pa naprej, v puščavo. Zdaj smo prišli v drugi del puščave. Na tisti strani je Sardža, tja noter ne smemo, oziroma ne smemo stopiti v tisto puščavo. Na tej strani pa je Dubajska puščava, tako da zdaj čakamo na prevoz ali na kaj, ne vem. Nisem vam predstavila, s kom sem tukaj, tako da vas bom predstavila moje punce. Kaba from Japan, Michelle from Mexico, Sarah from Greece and Syria. Maho from Nippon, Japan. Maria from The Romanian Mafia. Lori from Romania. Lucy. I was almost sick, dude. Okay, what's next? What's next? What's next? What's next? What's next? Camel riding. Prišli smo v sredino puščave in zdaj je tukaj na sred puščave, dobesedno na sred puščave. Imamo VIP mizo, oziroma dve VIP mizi. Dobili smo nekaj za jest, ne vem vprašati, kaj je to, ker ne vem. In zdaj čakamo, da bo ena predstava, oziroma ne vem kaj. Thank you! Večeraj konc. I love you, babes. I love you.